पाउजदी जुम्फक ओइबा मरोइबा पाउ खराब दे तौजरी बोम ओइरबोय निंगदुना लंबी थिंगलुरे काशापान इटाइपटल एबा इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस मया दंगासी अयुक फ्लाक्स अमलेन बदगे पुलिस न बोम ओइरबोय चिंगदुना लंबी थिंगखिबगा दोइदना सीआरपीएफ की स्नाइपर दोगना चिंगबसिनदुना यंगचिनख्रे थौदोक असिंगासी अयुक पुंग 8 लोम ताबा अदुइदा थोकिबने काशापाटल एबा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की ऑफिस मया की एटीएम फुट दगी खरा चथोकलगा लंबी की नकलदा असंगबा मचोगी फ्लाक्स अमलेनबा पौना बाजार मशीन ड्यूटी ताबा पुलिस पर्सन सिंह थेंगनबदगी लंबी थिंगदुना सेक्शन थरोंग लौखटखि मफम अदुदा राजभवन दत लैबा सीआरपीएफ की पर्सन सिंह लाखिबक लोइनना स्नाइपर दोक अमदि बॉम्ब डिटेक्टर मशीन सिंह बसिनदुना यंगचनबक लोइनना करिसु यारोमदबदगी मौसागुम साथोक ससिन अमुक तौहनखि अतोप पाउ अमदना नेबजा किबजेट मिनिस्टर लौथोपकी मयुक्त कांगपोकपिदा खोंजंग चंगजिनख्रे सीएम बिरेन की फोटो मै थाख्रे बीजेपी ने लुचिंगलिबा लाइंगाक असिगी अमदंगारबा नुपी की मिहुत अम ओइरिबा कांगपोकपि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दगी कारक्तुना सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ओइरम बिनेबजा किबजेनबो मिनिस्टर फमदगी लौथोकिबा अदुबा जानिंगदबा फोंदोक्तुना ngasi कांगपोकपि डिस्ट्रिक्ट की इमा कैथेलदा मियामना खोंजंग चंगजिनबगे लोइनना सी मिनिस्टर एन बिरेन की फोटो सु मै थादुना प्रोटेस्ट तौख्रे नेमजा किबजेनबो अमुखन मिनिस्टर फमदा हंजलहंदबा ताराबदि माखातबा खोंजंग चंगसिनलगनि आइनासु फोंदोरक्ले ngarang BJP na luching liba lengak asigi ana minister oiramba miyut taruk lauktuna anoba miyoy manga po minister oina wasak laukibane hariba minister taruk adu lautokiba aduda hana social welfare minister oiramba nemja kibjenchu yaukibane lengak asina satar irba thawang asiba janing de phongdukuna ngasi kangpopi ima kaithelda koki women union sadar hills koki town committee kangpopi youth union koki chief representative amadi koki women welfare organization na luching tu miyamna lengak asigi si minister n biren gi photo mai thakibane फोटो मई थाट्रिंग की ममांग कैथेल अदुगी फास्ट फ्लोर दा तोंगान तोंगान बको की ऑर्गेनाइजेशन सिंग की मिहुत अमदे कैथेन फंबी यावना तोंगान तोंगान बनुपी लुप सिंग की मियोसिंगा लोइना वकत मिफम फंखे वकत मिफम अदुदा सरुप याखिबे कोकी वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट आकिम हाउसिंग फोंदोखिबदा नुपी मिहुत अमता ngairabi नेमसा किबजेनबो मिनिस्टर फमदगी लौथोखिबा असि यामना लेबक थीबने हाना असिगुम्बा असिबगुम लेरमलापा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बो नेमसा किबजेना थबक पाइरकपदगी अमुखन अमपुंग फाना थबक पांगथोकपा ngamlakpani Mahak Minister Oiringeda awa ana taraba miyam gidamakta amadi state asigi sakut thorang kya torakhibani asumna amata ngaraba nupi gi mihut amadagi minister lothokpa asi lebak asigi nupi sing bahantana yengbane Kangpokpi district asi anuba district amu oirabasu atopa district sing dagi tadana sakut pagi lamjil yawbang amkhibani COVID-19 ke satheng phanglapa mafam sida koina satuna miyam gidamakta thabak kya tokhiba asigumna asing bulusing ba ama polengak asina mahake mathakta lokolakiba thawang asi yamna lebak thibani aino supenda ba phongthokhe Margasida isina Bihar ki Mikhal Fest ahum thokna pangthokna ba lauthokre Manipur gi September 18 the review meeting matung da lauthokadore Election Commission of India na Bihar Bidhan Sabha Mikhal gi pangthokna ba notification thoki ba luinana state adu da ngasi dagi code of conduct chana ba hokre Mikhal asi phase ahum thokna pangthokane Mikhal gi vote masing na paper tara da thigadore ahan ba phase na sit 13 ki Mikhal October 19 thoi da pangthokane ani suba phase ki sit marhudra mari ki Mikhal dan November ahum da pangthokane ahum sabah sit umdraga nipan gi mikhal na November 3 ta pangthoka daure masida natana lok sabha sit ama amade manipur gi marak ki mikhal by election jongna assembly sit umpu mari gi mikhal de EC ki September 13 gi review meeting da pangthok laga lauthok laba yai aire nakala marom da kari phirip logada gi khanaruna ba NPP gi amalising hayang silong pangga daure thajaba press na phangba pauda hojik BJP ki Sri Biren gi lusing ba sarkar da mantri oiramba NPP ki mantri ani lokthokhi ba mari leinana दल्लसी की अमलेसिंग करी अरोइब फिरेप लौगदगी आइबगी मतंगदा नेशनल लीडर कोना समागा लोइनना मीटिंग पांगथोक्तुना खनरुनबा दल्लसी की हौजिक मंत्री अनि यावना एमएलए मरी अयंग शिलोंग की दबक इम्फाल थादोकलगनी आइबगी थाजबा लैरे मखोइद शिलोंग द लैरिंग द NPP नेशनल लीडर मेघालय की चीफ मिनिस्टर कोना संगमागी पुन्न मीटिंग पांगथोक्तुना मखोइगी अरोइब फिरेप म लौरप मतुंग द इम्फाल हलकदौरे अमरम द श्री बिरेन लुचिंग सरकार द कोलिशन पार्टन ओइना यावरिबा NPP की मंत्री मरी जाउना मिपम पांगथोक्तुना पार्टी असि की मंत्री मरी की मनुंगदा मंत्री अमा लौथोकपदा पुन्ना विड्रॉ तौमिन्नाबो ओरेप लौखिबगी पाउसु लैखरबने अदुबो नेशनल लीडर कोना संगमागा पुन्ना मीटिंग पांगथोकलबा मतुंगदा करी अरोइबा फिरेप लौरकदगी आइबदुदि खंगबा ngamdre अनौब मिनिस्टर सिंग मरक्ता कनानो मियामना खंगनरबा ngaktani karam siam अनौब मिनिस्टर सिंग मरक्ता कनानो मियामना खंगनरबा ngaktani मियामना सोइदना वैलकनी चाही अहुंग था तरुक मपुंग फरकलबा सुंगसिनबा BJP लैंगाक असिदा ngarang no minister oina wasak lokraba singki marakta kanana kari record laibano aiba lebak miyamna khangnarba wafamne laigak asina lawraki ba khongthang miyamna aduma oilakani aina langthapal kendra ke MLA CAF and PD ke minister karam siamna phongdorakle
ngasi ayo angan bada MLA ki jumda pomising unaba amada magna ahai pali balengak asi sungsin balengak amagi ethics adu khangdaba male maraset balengak am leitrga di state asi chakut bada aru leigani adu ki sumathak to khwaidagi ihadana NBRN bo CM oina project tawkiba asi LJP nani loinana center dagi leader laku matam da su politically experience leiraba sahi da su senior oiraba mangonda CM oin bana phagani aina support tawkhe masida natana kanana kari phampugani aibagi matang da lakiba pressure kaya soina loina na thairaga government asida support tawraka lakibane masigi mathak da lengak paimina riba masel marakta manarakta duna si minister gi strength minority da hantartuna mayang tarakpa matam da su delhi da satmina duna LJP ki national president Ramvilas Paswan ki miyang lagduna prime minister home minister amadi union minister kaya unage madugi matung tarakpa da lengak manungi irang loisin hana pa observer kaya laktuna madugi manung du bopendra jatap laktuna politics da mating pangtun lakibane Ian birin da lusing balengak asi busagot kani ning thau sem bada yauroi aina mimang thokna matama mata piki be statement aduna lengak pai binari ba masal marak dagi ayak na ningai sangdana ba kya thokidaba nate aike mana aike bada aigi oina de minister oidaba yate aiba leite minister oidaba su lebak miyam ki chaba toba adumak yai minister da mikaba amadi minister pamphangna ba ni gadaba misaksu nate adum oina ba handak minister pamdagi drop tawrak kibada nungai taba pen da basi lengak asi aron athup kya tana tuna laklaga minister lokthok lamdai da karimata tana kidaba asini Maruk mapang amu oin icam na minister respal tawba sida resign tawro minister lokthokpa asida yaurage airakhiba leite madugi mohta isa sugang khangantana minister lokthorakba aside tawbimal khangbani haina logde Housing ne haki mamang the government of Manipur COVID-19 control room dagi thadorakpa cherol amada ngasi su COVID-19 positive oiba sahi yang mga sura bipis no padagi nupi ama laikhidra pamhak asi tharaga COVID-19 sian kiba masing humphom da sukre loina na pung konmari ki manungda Manipur dat nauna mio chani yang mari positive oiba thengna duna apon bakan phang case lising mapan satret marfu drama tho yaukre aroiba the content sing asigi maroiba pau khara asi popol tanjari pa Manipur local news YouTube channel amade Facebook page asidagi yang piru popuna mappa thaga chari loina na channel sina dum da kanera badi subscribe like and share dawa kawi gnu puna mapu amuka na thaga chari